Welcome to BOROK Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. BOROK Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. BOROK Paramedical Institution and Technology. Komnong. Borong news information rohori tongo borong no teo pipeline hambai. Tai gana gini wo dugan part khai tongai dugan gana wa asugoi sini khorang no khunjukanai khapang no rojong beri khnai tongai ani khajani takhutai buguk somno bo hambai ro tai abo simia nai muthang bahani sunoro murugui nai thoka tongai tui kharanai tai jottono hambai roinai haino hai taisa angkok pholok pionai belaino tong thongmani khobor tini tamni bagai singpalai jakha jottono saimano baksa ba baksa saimena sini edisi manmanin salno sung base khlainai o salno no Tipralen statehood day demand day hinai singpalayo tamni hunba sini o base khlai edisi area no separate state khlaina ni bagai nai sung sai tongmani la harmungo abuni bagai no 23rd August no su base khlainai obono no sung kaisa sini Tipralen sanmani sal hinai su obono bai suina haka oboni bisingti no sung salbugum no tabuk joratai sung paro bo so joratai sung palai lai phayo sini IPFT 2009 ni bisingo sung establish khlaika Tipralen demand no base khlainai abfru ni sibi khlainai tausa joratai taubo khlaijagoi no tongko tausa joratai sung 12 bosor sini demand no sung soyahoi sung demand khlai tongo kok obose je sopano sanani thangkangke sini borok ni bagai kok sana thangkangke saimane ni musuke sung itihas ba itihas sini o history no recall khlaina nango sung saimana nango sung tauni bagai sung Tipralen sana nangkha sung opop no sung saimana nango tauni bagai sana nangkha o Tripura se sini jotono ha joto se sini ha sung tongna sabaya ngake sung tauni bagai sung o chikon sao bolong no ba o chikon sao rajyo no sung sanani nangkha abuna ang kisasa kok sugrui sawanan kok hungkai sini raja maharaja braino samu kotor tanglangkha hajar piri bosor joratai sungoro o hawo sung rajok tosakha sung abo itihas sung jotono saimano 144 king raja o hasakawo rajak to khailangkha obo sibia sung saimano o hasteo ba o walo kaisa sung kaisa second largest world anarchy kingdom ni sijago raja samani bisingo sineno raja kabang second largest kingdom in the world ni sung sinijago omo hai sung sinijagai phailai bosong ro sini itihas sini kaimung sumung takmung senmung samung numung traditional culture tai architecture no deal khlainai sung nai khangka sung sijago sung kaisa civilized nation sinai nuknai guni kaisa abuni busarok mani sing sijago bui taknani changnani ringya lenti langta ketong flu bolong bisingo sung aprubo singi risa rignai no taginai khajawa berinai sini rikutu klainai sung taginai nai thoka kaninai buino musangrmani tongo a nai thok ari rignai tabu sini bagai kaisa itihas heritage so UNO library was in England no go sini abo 30,000 tabu tongko abo sibia tabu ba abo
যত हासाकाओ हाइलि डिमान्ड गई दङ आबोनि बागैनो जों बेस्ट खायनाय जों टिप्रासारक अल सिनि मुंनो जों रै दङ जों ताक बरक ताक रिकानलायो जों आबोनो सिनि मुं रै दङ आबोनि साथे साथे जों पिरि पिरि खाय दमानि बागलो आमब्लायनो सर्टका के कक सानाय सिनि महाराजा कायसा बुलनि उनुजायनाय जों देराय थांमानि दङ तामो बुलनखा सिनि ककनो जों कक सालिया सिनि महाराजानि कुट राज दरबारो वानजि ककनो बेस खायनाय वानजि ककनो दरबारो चलिसिनाय हिनाय नाब्रुन सिबे सिनि जतनो कमामानि कायसा सेंखा आबु सिबिया कायसा ते कायसा सेंग कमामानि सेंमानि कारण हका राज परिवारो कुनि दिनो गरिब बंश बै कायजा गया राज दरबार बाय राज दरबार कायजा लायो कायजा माने बिसिनो सिनि बोरै बंश रत्न उनके जों राज परिवार बंश मुगली बंश ताई उत्तर प्रदेश नि बंश बिहार आयन हासल हासल नि कतर कतर ने आयन नि कतर कतर राजा रानी रानी बे कायनै बसा बाओ कगनो तो हो जे जाति बिनि बरना बो सिनिया आलका जाति बाय बो न खुगुम खाकांके अ बंश बो बंशधर बो पिरि पिरि बो मा हाइकिनो सामुखलाय तंखे एक दिन साचा बो गमाय थांनाय आं ख्रिस्टाननिने बरबो कक सामनिया जों बाइबेलाव जों नुखांके साइमानो एलेमबागो सुइजाक दङ जे फानगोनां साइमन हुनि का खरकसा सेमसन हुनि खरकसा अ हायनि कायसे एकदम शक्तिशाली शक्तिमान बनो सिकलबाय बनो खाइनार पाया हाताय कटर फानो बनो रुजुइ तनमाया बाबुनो सपाई सकमौइ सगैरि मानो अम हाय हासाकाने फानगोनां काइटर बाय ब सनमान रुइने फान रोजाकपानि अबदान अम हाय बरसे एक दिन सालसा तामुखा बुइनि जाति बाय कायजा गैनाय ताई कायसा जाति बुरिनन तुबैनाय बिनि काइटर बनो माने फान बिनि खोनायो आ खोनायो तारादि होनने बनो खरायजाक साजाक नों तारादि आमसे अ सुत्रु बसंनि बरफ बायसे ब कायजा गैनाय बुइनि निजिनि जातिनो कायजा गैयावैनाय सकमय मायनाय ट्रेडिशनल सकमायनाय बुइनि हानि बुरिनो ब नावैनाय बिनि न बेलो फायनाय बनो सिंपिनि गैनाय निनि फानग्रो हुइजाक दं निसुङैनाय ब बुरिनि कुलो क्लाय थाङैनाय ब बिनि बोखानायनो थुपुरुनो थुइ दंफ्रो आ बुरि बनो रायखिर मानि नगो लास्ट देव ब राजसिंहासन तो माने ओ हानो रूल खाय तो माने इजराइल बसं एरिया कतर मानो रूल खाय तो माने ब मुफलि कायसा बायनो बमर थाङै थांका आमा हायनो कायसा इतिहास आ इतिहास को सुनो गुबुल के सुनो फुनुगै दङ कायसा कायसा आबो कुनो दिनो मुचिवै थांया आगि बुरा रकक सालांमानि आबो ताबुबो नाङै दङ ज्ञानी गुणी बर खालामा एलेम गोनां बर रकक सामने आबो कुनु दिनो मा गोनां थांया आबोनि बागिनो जों पिरि पिरियाव माहाके फायमानि बुइनि बंश बुइनि जातनि ककनो जों खाजावा बेरिनाय सिनि ककनो होनिनाय जों कक सामने आबोनो सिनि कायसे स्टेट नम्बर 1 बुल ताई कायसे बुल तामो बुलखा सिनि तिप्रासा बंश जातिरो सिनि बागै कुनु कायसा रिलिजन करै धर्म करै जों सागनो जों वाथक काय खुलुमलायो केर कायलायो मोसालायो बा दुयो जों वाथक कायनाय जों खुलुमो कायसा महाराज नि थैनाय कायसा पिरि पिरि कायसा खलायजाक फायमानि आमा हाय ट्रेडिशनल गोरिया रक जों खलायलाय फायलायो आबो से सिनि कल्चर ताई हेरिटेज आवरंनो सुकुमामै जों तामनो नाखा सिनि महाराजा फार्स्ट टाइम नाखा बुइनि जातिनि धर्म हिन्दू धर्म न अर तुबै फाग्या आं केबनो आं हिन्दू धर्म न हनि सामानि को गया सिनि गुबै मकन जों खुनु मानसि खलायो आं अर ख्रिस्टान हिन्दू न केबनो आं सामानि को गया जे हिन्दू धर्म फाग्या काशी वाराणसीनि तुबै फाग्या पाथर कतमा
तुबैनो स्थापन खालायपायखा सिनि महाराजा रुतुगो आं राजा थिमानियागो आं मोजां मोथांना मोसांग्राया सक्तिशाली अ जागायाव आं तंलांमानि आसोल रांखुल माइखुल तंलांमानि आं मोजां मासाना मासांनाया आबुनि बागैनो धर्म रुतुगो हामु सिनिया जत बर'नो रुतुगो सिना मुसुंजागो आरो न गोबां बाङालि रक फायनाय बनो बेलक फायमानि उखायो आबो महाराजा स्थापन खालामनानै याग्रो सिनोसे अनि जिनि हिन्दु जे धर्म जों तिप्रासानो खालायसिनाय तु मानि पयदसे आबो सिनोसे लास्ट देव जों सेगे पाइजाक माने जों नुइ दङ आइ हिन्दु सु धर्म सिनोसे अवान जैबाय बिनि जतनो सेगे पाइखा ताउ के ताबु को नाइदि ओ खयापुर जे चोदो जे मन्दिर आरो खरकसा आगि सिनि बरक सिमिसा आरो तंगिबानो ताउ के वान जिरो बा मन्दिर नाखा काली मंदिर थांनाय नायदि उनको उदयपुर माइबार बारिवो नो महाराजा बुनि जातिनि धर्मनो तुइ फाइसे लास्ट आ धर्म आ बरक बायनो हायना हाय छुत्रुबाय सेगि नाजांमानि यागुलो जों कमाय थांमानि यागुलो नुखा जतनो कमाय थांका आबुनि बागैनो आं साना मुसुङो जों अमा हायके कमा उइ फाइमानि सोंनुगौ ओंके महाराजा सिमानि यागुलो साइमामानि यागुलो गुसु खालायलांखा सिनि बागै तिप्रासानि बागै मुंसा खालायलांनि आफाम खाथुइ खालां थांमान सुग्यापानो ब बुजिवै सुजिवै नाय ब खालायलांखा कायसा बिनि अबदान कतर खालायलांमा खालाय ताबो पंच त्रिपुरी होननाय कायसा रिजार्व फरेस्ट तिप्रासानि बागै रिजार्व माने आबो सिनि बेया निर्महल कतमा कायसा हेरिटेज ताई अ जागा अजन्ता प्यालेस अमा हायके कायसा बिनि लाइबुमा कायसा खुनुक लांखाका बतेबो तंखामो फेबा अ जागा दस्र देव जे तिप्रासानो मुथांनानै होननाय फाइमानि बनो चाइ तंनानै होननाय फाइमानि तिप्रासानो मुथां बुंनानै होननाय कायसा ससियेल अर्गानाइजेशन नन पलिटिकल नन रिलिजियस होननाय फाइनाय जे ताबु गणमति परिषद सिपिएम खाय तंनाय आगे जनसिका आंदोलन खालायदोंमोन तिप्रासानो मुथांना होननाय फाइनाय आबो कायसा पलिटिकल ब्लान्डार खालायलांनाय महाराजानो टेस्ट नन खालायनाय नष्ट खालायलांमानि अ तिप्रासानो सुकुमाय खालाम थांमानि नुखा गोबां मा हाजार बर'नो बुथारखा महाराजानि एगेन्स्ट खालायनायनि बागैनाय आबुनि बागैनो जों जे महाराजा बागै खालाम थांमानि आ जागानो सिनि आइपिएफटि पार्टी आइपिएफटि जों आबुनो 2012 अलरेडी जों केस रोखा जे प्लेन पंच त्रिपुरीनो जे प्लेन एरिया बागै खालाम थांमाने बाजार घाट हाय जागायाव राजानि जागा सेकजाक माने आबुनो बेस खालायनाय जों आइपिएफ 2012 जों हाई कोर्ट केस रोखा फेयाबा ताबु नुखा मुं सामालिया कुनो आबो सिनि बागैनो कुनो खायजाना क्रिखिया आगिनि जे क'क्राझार ताबु फुसावैनाय आबुनो साइतो पिरि जतनो संबिधान संशोधन नङि दङ आबुनि बागैनाय आरो मुंसापानो सिनि फाइल पुटा बुंनिया अमा हायके सिनि जागा कमाय थांमानि नगि दंखा गाबो सिमिया इंडियन कन्स्टिट्यूशन का पार्टी रिजेक्ट पार्टी फ्लेक्सिबल जे अमेरिकानि कन्स्टिट्यूशन हाया रिजिड कन्स्टिट्यूशन अ जागानो सोबाय मानो अ जागानो ताइसा ड्राफ्टे बो खालायमानो इंडियन कन्स्टिट्यूशन आगैनो बिलाइनो वानामा जों ताबुक गोबां मा बुजिलायमानि बिसिङाव गोबां मा गियानि गुनिनो बिसिङाव अबनो फाइलेन्स सुलायचोन होने मा फायखा तिप्रालेन सारा सुंथाय मोथां जांगानि थाय कुनु पुट पाक रिखा निर्महल थाङै नायदि जत राजा सेरि फायखा सिनि जतनो से हा हनि तंनाय दं ना आं कयना मुसुङो साना मुसुङो सिनि जतनो से हा नाके नों थाङै नायदि बिजनेस खायनायनि बागै प्लान नायदि अफिसियेलाव थाङै नाय हाबै नायदि जतनो सिनि कमाखा ताबु गोबां पलिटिकल अर्गानाइजेशन रो तिप्रासानो कायसे योग समारनानि बागै नाय कायसे डिमान्ड दैनाय कायसा खालाय दङ कायसा बाक्सा एनआरसी नि दै खाय दङ बाक्सा बा आलकालामाव दै दङ फेयाबा बुजिनाय एकदिन सासे जे आइपिएफ जे डिमान्ड खालाय दङ माने
all demand final solution ang tinikok saiklang thamane abo nung je guri ui nung je sa jaga tipan phaini tai kisan ni bagai somoi nangnai nung bujina ni bagai abo nang koina musu khajani takukte buhuk songno norok judino kono kebo jati lama kori tong khangke je final solution je kono phano saimi angai tong khangke abo no sini lama je jaga tipan nung engel tui nung case ri tong ne je jaga tipan nung slogan ri tong ne nung thui tong ne o Tripura nung kuno digo wan jui joto riklai nai nung niji to paksa nung o jaga wo nung raja sana ni bagai nung tai manglak tamni ingka Indian Constitution kaisa human right while you eno human right tungo joto ni bagai ani bagai simino right inglak tini Maharaja biri ujon ta place on nasikde आज boundary rizak simina bini jaga Sungai naide Maharaja Produk Kisur Maniko His Highness no Bini Raja Jaga Badar Gata Tongo Ang nirishto pabe bobai kok salai jak bobai malai kok sajak Badar Gata bini jaga Telangi thang jaka Wanji bai Abu kibinda mano ni sugo Tai bini gana gini ne A jaga A gana obo A jaga telang jak mono notice reka Tiaba tahu building kota-kota tangjak Oma hai eker jaga rok abo kipil da mano bo habugra hai mi tongnai se tabuk se poino se obuno kipili maya khonga ke nung tam bo da thang sogai nai sung abu de bagino sung blaino awareness na dorgar ondo bisas khlai nai sungno turning back khlai tang thangmane kaisa demand no best khlai sung tongmane unity ni thansang ni tongmane no subai nai no sung sinit to khaina nago Nini nung khlai tong ne nung maya naka sung khang khlai khunungai o Tripura len sung ma khangke sung sini o jaga wo sung kusung Tripura sa thangai thanani sung kaisa lama mano nini yaku paralyze ne kaisa ngai tong kha nung o paralyze no judi no nung tani khibiya ke nung busak thogui thangbai nai abur ke nini busak sino nini tonglak abru nini mangtura tong tongya sung bo khao Kakamo, sini oh ya tengok sentani ni namu sungya, hai apa no, ya tek tani ni sing ketang tong mani sai, ketang tong mani no sakubo, ya tek kiri ni sai, ama hai ini wan sugui no, sing best kali ni oh Tripura len no sing nangu, Tripura len mak angke sing ambizram hai kota nai, borong ni sai sing te bagu kita nai, sini borong masih ama ni yang namu tong ya, sing nai fokus sing establish kai nai. Sino omno kaisa city kota suram nai abu ni bagai no kaisa IPF tini na harmong oma ikeno sung agugi phayo aste gobang ma borok sanai rok IPF ti sarkar phaimani ya gulo nai je khlailia demand khaili ani sai tongai rok ang borok no pok sana musumu IPF ti tabu khlai torko IPF ti kuno dino kaisa bo rajniti bodol bini tolawo saga সংগঠন gobbang mani tongo bo kuni dino bo pogi thangai maya IPF ti kuni dino bo pogi thang maya bini samong tabuk bo duruk khlai tong mani step wise khlai tong mani sunuk jagai tongo je sapono khlai ni naga sung kaisa step by step sung agu gui tongo boskango sung thanayo sung Ministry of Home Affairs ni bising sung all jaga territory council sung khlai kya Abu sabudi obudan sarkar phaimani yagulo sung kobang ma khlai tong mane kaisa Maharaja Birbikram Kishor Maniko ne official holiday sung palai thango sung kobang ma aste khlai tongo Tripura len ma sekang mungsa sung sewa agu gui tongo abu no sini kaisa obudan ang phaide bisikok salia kobang ma sana ngakai sabaya tai saibo sabaya kok kebu tong kok kebu lok lainai abu ni bagai ang bisikok sana musunya TIPRASAROK khaina hak khakamjak khabajak o jorawo ang jotono kok sana musungo joto TIPRASAROK no obuno Tripura len simino final solution kono motai kapano je soborok phano alada demand tuinai sung kobang ma sung khlai tong di sung kuni dino sung success sung maya je IPF ti sung joto borong no o jaga kaisa freedom rekha
IPF ti tamu no freedom lekha norok seri naike sai mana ne je mafia ras o jaga o sumcholi tangman CPM ni aro ni mukti lekha IPF ti jokhon sorkar faimani eglo joto boro no khachangka joto boro no odhikar makha gotal party obo inaugurate ni nai phaika establish phaika bobo kok sanai phaika last o IPF ti freedom rumani bini buskango rumani bini sago ya phari rumani bogui thangai nai IPF ti no se ulta kok sai tongmani chaya sai tongmani no sumnugui tongo जों खाबाया जों IPF तिरो नरनो जों फ्रीडम लेखा TIPRASAROK no नरको साइ तुगि थांसामा बुतिखे बनाय जोंबो थांसामा बुतिखे रनाय जतन न कम्पिटिशन kai जों वा खायनाय नि बागैनाय जों गय हरते आबोदन खायो आसिनो कक सावैनाय जतन न खुलुमैनाय आं कक खायचा थानि सामाना आसिनो मथाका हामबाय Welcome to BOROK Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. BOROK Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. BOROK Paramedical Institution and Technology. Komno.